сартты алып қойды. Минус. Можно туда? Чё? На другой стороне. Это Да просто магазин там стоит. бульвара Да. генерала Да, генерал Карбышева. Карбышева, да? Ага. Магазин там. А доставка что ли? А? Доставка или просто клиент? 4 пакета. А. Яндекс еда заказывает. Өзі көтер албай такси заказывать да. Бері сағыр енманан. 3 заказ алдық ма? 4-ші заказ. Кесарт жоқ. Кесарт, нет кесарт. Минус 10 менен іштеп жүрөбүз. Минус 10 кесарт алып қойды. Бұл эконом бері өрет. Минус 10 болса. Молар екен. Минус 10 болса эконом бері өрет любой жақтан. Главное, ешке желание болса керек. Кесарт алып қойды да бәйлі. Кесарт алып қойды, еш қойтауыз деп. Заказ бербей татты бей. Желание болса керек, желание. А как заработает, короче, Яндекс еда магнит дейді, магниттен. Бұл самокатпен барам дейді ғой. Қызықтайлы екен, 187 сом заказ. Еще самокат Яндекс корпоративта барды. Яндекс самокатмен кетті бұл. Yok gene aynı. Мен мен айланып кетсем бұл. Мен бұл жақ мен айланып кетсем бұл мына двормен өтіп кетеді. Өзі 4 пакет көтеріш қиын болған үшін. Қача көтеріш болады 4 пакетті ше. Эконы сумкаға салады, эконы самокатқа еліп алып шеген. Айдап барып беріп қойса болады. Эконом бөліштіріп еткенде де қойық. Beş minut. Ana götürüp durak. Suмкасын açıp sayılacağız buradan. Hop oldu. Корпоратив заказ. А? Это что, катаешь вот этот корпоратив тоже? Платный? Да. А что остается тебе тогда? Вот 187 ты отдал это. Сколько? А это бесплатный такси. Это сам Яндекс. Такси бесплатный. Да. А по заказу сколько сумма? Заказ сам 70 рублей, а километр 25 рублей. А сколько сейчас получил за это? За это? 100 рублей, наверное. 100 рублей? Ты катаешь там еще самокат отдаешь? 20 рублей. 20 рублей? 80 рублей. А это такси кто заказывал? Яндекс. Яндекс сами, да? Понятно. Корпоратив заказ, да, Яндекс. 100 рубль берген шындай. 70 рубль заказ, каждый километр 20-25 рубльден дейді. Нет, ошо 2 километр болды ошо. Азыр Яндекс ошо самокатмен катать эткенге да 20 сом төлөдү. Мынакей, дагы бир жол көрсөтүп койгон. Минус 3-те иштеп жүрөм. Ушундай эле иштеп жүрөбүз мынакей. Мына күнү чыкпадык. Мына воскресенье. Короче, лен өткөнкү пятница күнү дагы видео тарткан элек, ошону дагы монтаж кылып элекмин. Эч убакыт болбой калат. Аз телефонда загружен болуп турат, ошо монтаж кылыш керек.
4 gün 5 günden beri уже өткөнкү пандемия калса керек эле. Выпиятын сабак ушу 5 күндөн бери минус 3'те иштеп жүрөбүз. Только нож чыгабыз 6'да чыгып, түнкү саат 3-4-5ге чейин уже кайтып калабыз. Кейде 6'да bir кээде 4'тө эле ошондо арганда болуп, уйку тартканда эле келе беребиз. Иски. Сервиске кирип чыктык, документ алып профсоюзныйга берди. 109. Здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, я вот тут курить начала электронную. Можно я у вас докурю? Электронный, да, Да. можно. Спасибо. Пожалуйста. А у меня там стоит адрес профсоюзная Чухлота. 109. Да, сколько ехать, подскажите? Мне просто надо очень успеть до 9. Успеем? До 9, сейчас. Спасибо большое. Думала, пораньше с работы выйду. Что-то... Да, успеем. 24 минуты показывает. Кейинки заказ. Шашылы эле жүгүрүп кетти, короче. Буягынан өтүп. Кейинки заказ кайсын жака барат экен? На место. Кеф кийип калыптыр эле. 558'ge geldik olacak. Автоматический. Добрый вечер. Добрый. Вокзал 989 рубльге. Ленинградский. Ярославский, Ленинградскийден кийинки заказ. Минималка 450 дейт, эгер короткий болсо, ал бизнесмен. Подвиньте кресло, а то он болит. Здравствуйте. Здравствуйте. Он 8 минут 509 рубль. 51 рубль бонус дейт. 560'тан келди да. 430 көрсөтүп атты, 560'ка чыгып калды. 11 болду. 560 башталган келди 11'ден 09'га чейин. Bir штраф келди ошо Ярославский вокзалдан. Ярославский, Казанский вокзалдан. Убер экен. Алып койрекчи. Азыр bir машинага, үлкөн машинасына. Үлкөн машинасына ошол Казанский вокзалдан штраф келди. Баш жагына токтош керек. Ошол мына уже Казанский вокзалга бирөөнү таштаган. Бул жерде майдей турганда тартып койгон 10:55'те саат 11-июль күнү экен. Ошо Казанский вокзал, Ярославский вокзал баш жагына токтош керек. Баш жагына токтосоң, ошо майдейшник турат күндүзү тартып коет штраф 1,5 миң. Ошол 4-5тен жогорураак барып тургандан токтош керек. Клиенттин болсо деле, клиентти ала турган болсоң деле баш жагына токтогонго болбойт. Кээ биркилер ушуну билбейт. Анан 1,5 миң штраф алгандан кийин айтат да, мен төлөйм. Бирөө ошентип водитель менен урушканбыз, ошол машинаны берген водитель мен төлөйм, мен силер жалп кылышыңар керек, муну жалп кыла албайсың да, бул жерде постоянно майдейшник турат, ошо айтылган ол такси боюнча да. Ошо баш жагында токтогонго болбойт. Себеби пробка создать этесиңер деп ошентип айтылган. Күчтөлөр жалп кылып кайтарып алса болот. Андай үчүн жалдаш керек юристи 1,5 миң үчүн. Убакыт көп кетип калат ошончо. Төлөп эле койдук да. Ошо 1,5 миң штраф үчүн урушканбыз. Мен төлөбөйм дейт, өзүң төлөбөйт дейт. Жалп кылса болот дейт. Аны жалп кылганын айтып каласың. Ясно, четко айтылган ал жерде.
тоқтауға болбойт. Адам 5 минут платный, 5 минут бесплатный, андан платный уже. 5 минуттан ашық тұрсаң уже ол жерде да камера тұрады. Как положено тартады. Şöyle kameralar бар. Ошон үчүн токтоп атканда, чүрүп атканда карап маятичниктер. 480. Не, когда вызывали, там видно будет, правильно? 620. Я тебе говорю, я подумал 480, мне показалось так. 420. 420. Ничего доброго, там 120 я халат сделал. Просто безобидно был. Чисто ради лава, нету реально просто. Мусульман, Я мусульманин. ну, кидать не кидаем, брат, честно, как я тебе говорю, вот сам видишь. Это не такой человек, чтобы кидать, это твоя работа, я понимаю, просто решить положение в воде, если вариант есть. Ладно. Короче, тебя кидал кидай. Гейчен. Арчакта карап коюп, гейчен бир бала кылып келип аттı. Оны карагылачы пакеттегин. Ёбана урат. Закрываем. Закрываем сразу. Катыш керек. Один звездочка. Конфликт не положил, не оплатил. Вроде рахмет, мен келдим. Испанский салон. 5 рубль берди. Ну, пакетти карагылачы, бля. Короче. Туда-сюда. 500 рубль бар деп эки так бир кызы менен келген. Нерге? Черный белый. А что это, фиг знает. Текшеріп қойыш керек, табырсыра. Не дейін, бля. Армалай тұранчы. Қармасаң, отпечатка болып қалса. Мынаяқтан қарап қойып. Алып аттылы майдачыдан алыпчы. Что-то подозрительный болып атқан әлі. Чыққанда әлі. Сам не знаешь. Денег нету. Туда-сюда. Это салфетка бар екен. Ошо салфетка менен кармап туруп көрөбүз да. Мынаяктачы, мынягында жокпуйчу беле. Текшерип коелук жетип. Бала болбойлу. Неде көрөлүчү койдун экен. Фиг знает, текшербедим деле мынаны жерге таштап салдым, таап алсам, өзүнөн таап алып. Карабадым деле. Эмне экен? Дальше ишти кылайлы. Кидальчиктер качага бензинге чыкты, бирок 500 рубль берди. 627 болду. Наличие 627 клиенттен алыш керек экен. 30-40 рубль бонус Яндекс берет экен. Дальше Шереметовага жакканбыз, мына Химкиде. Шереметовага жаккан. Бирок центрде 620дан гарит, 620дан. Центрге барсак. Центрге барсаң деле сыртка төбөт адамдар. Шереметовадан алып анан түшүп кетели. Зонага кирсең өршүткө койбойт атка бул. Айдан чыгып кайтып келет окшойт.
не ставится деп чыгып туруп кайтып киребиз же проводник бериш керекпи, кандай кылыш керек туугандар? Мындан чыгып кайтып кирсек койлау экен. Girdik. Шереметова келдик. Короче, жолда келе айтсам, о жерге жеткенде Алашка берди, алба койдум да пропуска дейт. Эйт неме дагы түшүп кетти, активность дагы. И өрчүткө дагы койбой атат. Алашка барбайт элем ошого. Аз болсо проводник бергиче нояка чыгып турабыз да. Кеф күйдө. Эмне үчүн бербейсиң го бербейсиң. Кирип алып биринчи 5 мүнөт 7 мүнөттө бүтүп отурдум. Өчүткө койбоду. Чыгып кайтып кирдим. Азыр көрдүңөр. Кой элек дагы келет. Берди быдан терминал. Жанагы эко чото чыкканда эле ошо подозрительный болду. Чыгып атканда пакеттер шыгыратып эле бала кылат эле. Биягында отурган үчүн жакшы карабай, жанында кыз отурган да бекитип. Ошондорду карап жүрүш керек өзүңөр эсеп кыла көрдүң. Кокустан ошодон чыгып туруп эле ай кармалган болсо, эстер может токтоп калса кокустан сразу билесиңер. Полиция кетип калат. Ал боюнча вообще эhtiyat болуш керек. Шелкового Восточный вокзал барат экенбиз жакшы. Анан бир-эки кыздам ташып жүргөн экен, аз жаштар ушундай көбүрөөк ташып кеткен деп. Короче, эhtiyat болуш керек да туугандар ондойлорду. Вообще эhtiyat кылыш керек. Безналный. Кеф 1.10 менен алдык. Восточный вокзал. По-любому. Балашиха, по-любому. Костап келдик. Восточный вокзалдан Балашиха. Улица Димитриева. Бая Шереметовадан ушул дом 24 бай, дом 21, азыр 24. 656. Восточный вокзалга 1000 рубльга келдик. Адам биягына 656. Намы кылып койроюк. Центрде кеф күйүп да, центрге түшүп керек да. Центрге алайын десем, точка бы көрүнбөй. Эми центрге чөбүз адам ойго алып. Жана активность түшүп кетти. Марусейка улицада аттар менен жүрөт. Центрге келип заказ алдык, центрге. Кээге чейин заказ бербеди. Метрон жанынан заказ. Бульварный кольцо, бульварный. Домой долешал. На бул жактан дагы эко. Центрге чыгып акча заработать этет да акча. Атпайм десем. На место. Ой, помеспе. Машалла. Октябрьский полевый. Здрасте. Домашнего Малиновского, да? Здрасте, да.
че? Открыл? Видно, да? Ага. Да, свет открыто. Все, работа закончена. Я держал как мог, братан. Есть влажная салфетка? Да, есть сейчас. Я тебе дам мне химчистку, блядь, полторашку, успокойся. Demin mürürsüylüğe geldik. Химчистка берди дечи. Чуд. Өлтүрдү да. Эшитип бир тартып ачып автомойка изделген, автомойка. Өлтүрдү деп. Азистешке. Мен бая бербейсиң бе? Бая Шереметов активность бергиле деп жазып жүрсөм. Только эми кел 90га көрсөтүп койдур эми. Тирик ошото бая бергениңде аз боло. Кускан болбойт эле тирик. 24 saat мойка жок экен, центрге келип жүрсүң го. Ленинский проспект. Пылесостап. Пеналап тазалаш керек азыр. Чехолго тийиптир. Чехолго тийиптир ошого. Тазалап. Азыр saat 5 болду. 2 saat так иштейт окшойт. 2 saat. Яндекске жазып жиберип койдук го эми. Промкод берип калса жакшы, абдан сонголот 12 saatка. Же болбосо 6 saatка же 3 saat берип койдук ошо. Ошол жакшы, мо бизнес каждый клиенттен аршит да. И саарчы вазгечка мал болду. Я уже отправил вам промокод на 12 часов, вы найдете ее про разделы промокод. Есть деп. Сүрөт тартып вырвала клиент деп жазып койдум эле. Спасибо. 12 сааттык промокод туура өзүм. Короче, чистота. Мына жерде. Брат, трапкаңды берчи баягы арчыгандан чекесинде арчып койгон калып калыптыр. Sıra sırtqa төбөт го бизди. Деревна Путулкова. Деревна Путулкова. Здравствуйте. Здравствуйте.